Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kipad nyong snong jong ka snong daistong kilapan pau ka jingso bitar namar ka jingtmu jong ka company MS Shri Cement Plan banshana ya ka karkhana dobilab ha khara sing lom pershin kapadan hasanda jong ki hali rap kba jong ki pad nyong snong kari ka snong ki nong snong kilami padba syaka public hearing ban persya ya kani bat kilapan remru ya uwah snong ubala ya ka no objection certificate klaim ka jingmanjor ki padba ki nongsong snong kile thu baswa ban pelong yaka hearing kila pha jingtho shaka district council bat kumjuru shaka Meghalaya State Pollution Control Board hanrei omshem ladan bajubab yaki kadau ba ki padba ki persha kadai namarba saudom jong kaniga jaka batmusna karkhana dobilab kidai ki jaka rep ki bala pin imja de ki spasnam yaki padba ban lada kawan ka karkhana karkta yaka kamai jakpo jongki I hagani opor na kaliang yang i kam ki manbei bat kam ju le na kaliang yang i kam ki khon yang kachnong wada ye emi he ni por te sap si ong wadang bun ki yang ki khon yang kachnong ni te dawar ji ki em lang i he ni por me te bun ha ki khon yang kachnong ki bo parcha ya gani ka cement factory te i he ni por wa ni he ni yo ui percha ya ka sni jing poi hearing yang ka ni ka Shri Cement Limited hei ni ha thau ong ki khara siang lum persen hei ni ha chnong yang e de ni dawa ka thau wo pachna ki ya ka ni ka cement factory January ko na ka chnong yang e tang si kilometer le ko ni te dau i kam ki khon yang ka chnong percha e bat kam ju le la da pa di chakati yang ka timon yang ka ni ka thau le yui ki heli ki pen thor ka ba su da wa em de ni te dau i kam ki khon yang ka chnong yang i wa dang im hai rap hai riang dang sa ba ni te ni heli wo pendap pen biang ya ka bam ka di yang i wa ro chi snam ni te dau i percha phai ya ka ni ka factory siao tho i le da wan ka ni ka factory le ni ka cement limited de dau thak ta i hawara iliang nado ka kwat ka khia hado ko umbam umdi bat hakiliang waro hi bat hakajo ko por le kini ka thau ko wachna ge ya gani ka wakre ki uchna ya gani ka cement limited to ki thau ki we i kam ki khon yang ka chnang wo ju snyao bang phai le wat ya ki jhor khlo ki wa yarap i wo te ya ka met ka phat yong e te snyao thu i le da wan gani ka factory te imyo de u yikite ki jhor ki we i jo penem kami na kapor sa kapor de nakaliang yang i percha juri ya kani ka cement factory de ikarpa di ya ki sen ki waper ki wo yarap ka chanlang i bai dang ji le percha le ya kani ka cement limited bat kam ju le ikarpa di ya ki bor yang ka sarkar ki em ka bor wo yarap i na do ka state pollution hado ka district commissioner kamte ter de karpat lang ki wo yarap i wo yo ye le percha ini bor waka kwa ki uchna ya kani ka cement limited de ina kaliang yang i to da yen percha ba di hini por wa im cha i uchna ki ya kani ka cement limited nakaliang yong i kami nong song snong do yu hina do iman be man pa DM gajing persa yong i ya kani ka Shri Cement Limited ka wada thmu wi wanra haini hajan snong jan thau yong i or sakiat naliang yong i kam ka dor bar snong
Warok motif ajing NOC uni orang ba sinong. Kat kam ke last dorbar wamani haka Frederick yang September. DM kajing ye penbaj na kaliang ga sinong wa hab jwa kajing plan yang idkhot komiti. Rangkat katu kat ningut ki bahe le untuk idkhot. Hadin mo dep ki plan ye terwa ite agreement wanra biang haka dorbar sinong. Enre orang ba sinong arem le ite ikam i wada ba dorbar. Enre oda le bayu ikam i wapet cakmat. Inanggal yang kiman be man pa kon ro de yu pia nepor. Manami any notice wa yung sekretari ke wa public hearing ge. Ini liang kami nong song senong i wa persa yang isimen pendap i da jing snyosi bat ajing snyot tliau snyot diau hadu kat no. Nite dau i kami nong persa wa persangi wa leluti wa wat i lat i luti. Komno wa le wa jing i penduk pendam no ya ni simen awawanra hajan senong jan tau yang te iwi wan le kat kam hi wada yu da ki khmat nathara ya nani na song senong yang hai tau wa chna ga de simen wat tang kilometer le rm te awi le awu penduk nong nakaliang yang kami nong song senong hi 90% na ka 90% to bon inong rep iwim da yu bi de khmat yang pi heli pentor ladani simen wan ada penjot heli pentor i deng, i klo, i set, i scan, i do dowa kamtam liang umbam umdi awajete ya met ya pat yang bru le bru bat ya imlang salang hi bro-wi te ina liang yung wayen skemi hane por wa persa jure ya jingle yung orang ba chnong ngaong bai ina liang yung kamanong chong chnong hi bro-wi war tv wa uni orang ba chnong handa de WNAC ane company tangador bar chnong kar tipa. Ini dah waro ti yen skemi wayen persai wa jingle yung ni orang ba chnong i arji peliangga dele kam inong persa jingle yung kun thuplang kami nong chong snong ni ba nong chong snong ni waro wi ki artip i yani jing NOC yung orang ba chnong yana por amda mi in seni salom dibentai percai yana company ya Shri Cement Limited pada temu i te yata company ni hajan chnang the use kiat i haden wada mi notice na state pollution na pemi wa khat khanditrik yang bena disembar di pemana ya public hearing pen kharniat i aminang chnang ni dawa i aminang chnang ar pu tv wa NOC da rai jubaru rang ba chnang yang i haden chala ameliang yang inorap di nongrap chane tan jeni la perchang lebo ikot isla support state pollution at po district council andre nado kalitrik yang benai Oktober arjar aposo de yo wa jing lebo yang iman au sap ai arama jing jubab naliang office arama te jing yaklam naliang office andre haden wada yo ya tarik peman public hearing de yemi madani nes ni wi percaya Shri Cement wa i amdal yang inong rep arpediangi wa ichna ka hatai ni dawa sodong yang ana atau ada krek yang ana plan wi chna to em do ki heli ki wa irap kbai na do menchwa na do merim na do chi spas na menchwa ami tebe pun papun yang i wada imja wada hana chnong yang i da imi lengba jingrap jingriang jab jingri ta ida yen percak baji hasni khat khnitrik la wa ate public ya hearing ina liang yang chnong bat liang yang patba da yen percak wi percak ya ani plan wite ya hani ta wasnyau si do i wata na liang yang elaka da chat kalai ami nang chnong haden wada rai inang chong yang elaka wada rak tilangi wayana company to chnai ka lanit halom rensan wada nge di haurap haur yang i andrai den jing rak ti yang i mandayo ya notice were me the state police board kada i uta ni karasian persen chnai ka
di aminong rap bat aminong senong ida yang kerniat i daw yang ini jing na yang stipulation arban CD habmi ni benta yada ya meriang ni benta yada ini heli matarangi ni benta yada i umbam md kantam ya la era ya iring seno koi tada program jori i dekat yang isi yang ilaka balam jole joloi bat dua kado le yu orang bak chnong yang i wada le jubar ya na kam klam dai manjur palba ta den wada percangi i thot chi le chini i dekat yang isi le da jubab pi wa jing rayong ilaka to de pelaj baj po ilaka wichna noi company rai jing klam wakila arben bhai klam diwa DHM rai jubab di chithi wa de ibori noi chnong wachna wa ichna company rai te jing ibor yang ki arto da jing rayong pajba arto da jing menjor lang yang nong chnong VA ya te NOC lene te ya te plan hani ha khar siang te jing percha yang i nani chakmat le dang dai le dang jor so a ne to ama jing sedang mo penyoi cepi am pajba wa pani ka jing kerchan pi nado isen wo per nado government nado wo paj ite benta wa jing snayane factory hani kta ya jing ime yang i kta ya te meriang lane kta lut ya nadong chadong pani ka jing kerchan yang pi i de mani le aminong rap iwaduna iwan poi hano rai kwa jing kerchan yang pi wi rap wi amlang i hana jing percha yang i te ya na simen